Kajing puli na ka kitab Genesis kalenong kabakat ar kadekhat kabaningkong hadu basaw. Ha gitu kisni utray laong hau Abram tolay no nalakari nala kikor kijat ban nagayeng pa jongpi syakari bangan sa pan iya pi. Ngan sa panlong iya pi kaway kajat pan riyo kabakraw. Ngan kerku iya pi ban ngan pan kraw ika kerteng jongpi. Hadu bapihi pinlong kajing kerku. Ngan kerku ya kito kiba kerku ya pi. Bat yaw tau batem ya pi. Ngaru ngan tim. Bat dapi kijaj benreo kapertai kin sakerku ya ladi. Kumbu Abram ulaleg. Kumbau trai ulayatu ya u. Kaktien jong trai. Kasam balai pulai. To kacing it bisan ay jumi kan long halor jumi kumbangi kermen hami utrai. Kaktien utrai kalong kabasisya patbaro kikam jung u kilong kibadai batsanya. Utrai it ya kahog bat kacing le hog. Bat kacing it bisan ay jung u kapendap ya kapertai. To kacing it bisan ay jumi kan long halor jumi kumbangi kermen hami utrai. O ki kmat utrai ki pet ye kitu ki bating buram ye u ki bakermen ha kajing e beisen e jong u ban pelai ki mensim jong ki na kajing ya ban ripen em ki ha kanem sni to kajing e beisen e jong mi kan long halor jumi kumbangi kermen hami utrai. Kamen siem jungi ka ab kermen ya utrai. Ulong kajing yarap bat kasti jungi. To kajing ibis na jungi kan long halor jungi kumbangi kermen hami utrai. To kajing ibis na jungi kan long halor jungi kumbangi kermen hami utrai. Kajing puli na kasiti baaru Paulus bakhud siya u Timotheus. Kalenong kabaningkong kadukod bapra do basipho. Kuba ige to shim yala kabha hakajing sha shutom na kabanta ka gospel hakabor jong blay bala palai engi bad ubala khot engi da kajing khot kabakhud. Om namar badawa ki kam jungi henry kat kum badawa kajing tmu jong uhi bad kajing ay bula ay hangi how Christ Jesu madu bom jukun. Bat balapan pau menta da kajing wan jong unong pan im jungi u Christ Jesu u balapan do ya kajing yam bat u balapan pau ya kajing im bat kajing bom yam da ka gospel kaktien jong trai kajing bulena gospel bakut kat kum Matthews kalenong gabakhat niyo kadekhat kabaningkong adu bakandai. Hakata kapor Jesu lawer yu Petrus u Jacob adi para jong u Yohanes bat ulay alam kerpang ki halor lum bejrong balapan kelador yu khmat jong ki khmat jong u alatan shan kum kasngi bat ki jan jong u kilali phalang kum kajing shai bat hakmi lapau ki Moses bat u Elijah bat kilai keren bat u tiu Petrus laong hau Jesu kutrai kabha banyen sa hangni ladam ni kwa ngan thao ne lai tli ki yingran kawai yami kawai ya Moses bat kawai ya Elijah kat bau dan keren hakmi ul o ba pernai ul tab iki bat kawai kasur na ul o kalaong une ulong khun ba e jonga ya ba ngasubha e tos ngam e u aba kisnran gili sngawi kani ladam peluk hakakendau bat kilating her Reu Jesu lawan bat ulak ta eki uang. To yang jod bat wat shepti. Bat haba kila kemit ya lagi kemat. Kim shem liu i yano like tang liu Jesu. Kat ba kidang wan hiar nau lu. U Jesu la bidong yeki. Wat yathu hano ya kani kajing i pau. Tat endalapen mi pad yu ku nubriu na kajing yam. The gospel jong tra.